Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share our Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Hipi Kāpō. There are two kupu hou. The first is piriora, and it means sticky plaster. Ka meinga tētahi piriora ki te turi o te tamaiti. A plaster was applied to the child's knee. Our second kupu is whakahaumanu. As a tūmahi hāngu, it becomes whakahaumanutia. It means to revitalise or restore health. He whakahaumanu tā te tākuta. The doctor restores health. Kia ora mai ngā taringa, listen out for these kupu hou and the kōrero. Kia hāna nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Hipi Kāpō, nā Aesop. Ka aroha hoki tētahi hipi I pērarawa te taitai a ona. Ka kāpō ia I ngā tau I mua I tōna hemonga. Arā te ruru I kia e ia no he mātanga whatu nā te ariki nui te ikara. Ka takatū kia whakahaumanu I aia. I te ata o te pokang, ka noho ake te hipi I te tūru, ka uia te mātanga whatu mō te ritenga rāne o ngā taputapu e haumanu ai. Ka whakahokia e te mātanga, ai, kua pai te ritenga o āku taputapu me ngā piriora. A, ka ahore he mea e ngaro ana. Ei, tā te hipi. Ka ahore he paku pāanga o ngā mea I kōrero hia ai e koe, ki te naneatanga e kōingo nei au, ka hua ake I te whakahaumanutia o oku whatu. Ana, e pēhea nei te ao. E pēna tonu ana te āhua, tā te ruru, I tērā I tō kāpotanga. Neha e hoa, te uruparenga te hipi. Me kua pēna, e no noi nei au kia tautōringa, kia kaua tonu e koke. Tā te mea, e korerawa au e tuku noai hone I tētahi weta. Mea nā au e karawhiua no e te kitenga I ngā hara mō riha e kino nei ki ngā whatu o ngā harakore I tēnei ao. Ko te kiko o te kōrero. Ka hore he whakahaumanutanga e nui ke atu ana I ngā hara o tēnei ao. The Blind Sheep by Aesop. A certain poor sheep was so unfortunate as some years before his death to become blind. The owl, who had assumed to himself the profession of oculist to His Majesty the Eagle, undertook to cure him. On the morning when the operation was to have been performed, the sheep placed himself in the seat and asked the oculist if all things were ready for cure. The oculist answered, "Yes, all my instruments and plasters are all prepared, and nothing is wanting." "Aye," said the sheep, "the things you have mentioned are of least importance toward giving me the satisfaction I desire by the recovery of my sight. Tell me, how goes the world?" "Why, even just as it did," said the owl, "when you fell blind." "Sayest thou so, friend?" replied the sheep. "Then, prithee, hold thy hand and proceed no farther, for I would not give a blade of grass to recover my sight, if I must again be punished in beholding enormities so odious in the eyes of all innocent creatures on earth." The moral being, no remedy for the world's ills is as great an ill as any. Tēnā rā koe I whakarongo mai ki whakamiere. Thank you for listening to Whakamiere. Whakamiere is proudly independent and completely ad-free. We don't have sponsors or outside funding, so every episode is made possible through the tautoko of our whānau on Patreon. Your support helps us to continue creating high-quality reo Māori content and bringing more Paki Waitara to life for listeners across Aotearoa and around the world. A reminder too, if you're a kaiako or kaimahi at a kura, kōhangareo, punareo or school in Aotearoa, we offer free access to our Patreon. Simply send us an email from your staff email address at whakamiere@gmail.com and we'll send you a link. For everyone else, subscriptions start at just $6 a month and you'll receive early access to episodes, downloadable PDFs, exclusive content,
access to our Reo Māori community, limited edition merchandise, and our full archive of more than 150 episodes. To all of our Patreon supporters, e nui ana te mihi. Your tautoko keeps whakamiere going and allows us to continue sharing te reo Māori through storytelling. And if your podcast allows for ratings or reviews, we'd really appreciate you taking a moment to leave one. It helps new listeners discover the podcast. And if you know someone who loves Paki Waitara, audiobooks or te reo Māori, share your favourite episode with them. Ko Taurapa au e nui ana te mihi, hei aha kua nei e hoa maa.